ምንድነው የምታየው? ችግር የለም። አማርኛ ምሰማል መሰለኝ። አማርኛ ትሰማለህ አይደል? ኦሮምኛ አማርኛ ነገሱ ሌላ ምን አለ? ሌላ ማን አለ? ምንድነው የምትችለው? ቋንቋ ኦሮምኛ ነው ወይም ደግሞ አማርኛ? አማርኛ ነገሳ ኦሮምኛ ስነገሳ እ እ ማን ነው ይሄ? አቶ በገነጋን ኑፍቴ ኖሪ አከም ነጋ ማሬቶ ቱርቴ ኑዴ ቢስታበር ቱርቴ ዴ ቢስታበር ነጉማ አከም በገነጋን ኑፍቴ ሲንጀ ዴበር አስበይ አናገር እናቴ ኦሮምኛ አትችልም አንቺ? ምንም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ኦኬ የት ነው የተወለድሽው? የት ነው? ወለጋ ሆነሽ አማር? ኦኬ እኔ ወለጋ ያልሽ መሰለኝ። ማርያስ በይ ከማኑ ዶከተሬ ወላይታ ደግሞ ነው ያልችልማ። ከሱ ጋር አውሪትልኝ። ቅድም ከአንቺ ጋር ሲወራ ከሱ ጋር አውሪ አልሽኝ። ሰላም ብነላ አይሰማ አሁን እኔ ሲጀምር ቪዲዮ ሊሰራ እኮ ነው። አይደለም ዝም ብዬ በአንድ ስልክ ላይ ማለት ነው ቪዲዮ ሊቀዳ ብዬ ለዩቱብ መጣው። ከዛ እዚህ ጋር መጣውና ከፈትኩት ሁለቱ ማለት ነው። አሁን ሁለት ስልክ ነው አለኝ። ከዛ ሲከፍተው እናንታችሁ መጣችሁ። አሁን ቪዲዮ የቀራ መሰለኝ አስቤ የመጣሁት ይጠቅመኛል አይደል? አንቺ እንዴት ነሽ ታዲያ? የት ነው ያለሽው? አሁን የት ነው ያለሽው? ቤሩት ጅርታ ያለሽው? ቤሩት ነው ይተዛለች። ላስተዋወቅሽ አቤ ወደ ላይ ነኝ። አቤ እየመጣ ነው። እኔም እኮ እዛ ቆይቼ እኮ ነው ወደ ዱባይ የመጣሁት። እኔ አሁን ዱባይ ነኝ። አቤ እርገዱካ አቤ እርገዱ
ጠፉ ወንዶቹ። እኔና አንቺ ብቻ ቀራን። እንውራ አቤ የታለ ሰዎቹ? ታፕ ታፕ አድርጉ እስቲ። አንድም ታፕ ታፕ አልተደረገ። ለምንድን ነው ሰው ወደ ላይ የማያወጣው? ስልኬ አንንጃ ምን እንደሆነ አላውቅም። ታብታብም አልተደረገም መሰለኝ። ስለዚህ ነው አብ ላይክ አንድ ቁጥር ጻፍ እስቲ ላስገባልክ። ምን እንደሆነ እንጃ። አይመጣልኝም። አሁን መጥቷል መሰለኝ። ለምንድን ነው እሱም ማስገባው ቦታ ማለት ነው ጽሁፉ አይታይም። ታብታብ አልተደረገም መሰለኝ። ሰው መውሰድ አልችልም። አንድ ታብታብ አድርጉ እስቲ። አንድ ታብታብ ትንሽ ሼር ኮፕሊንግ ይጎዳካ mana tolsin baasuu dide. እንዴት ነሽ አንቺ? ፎሎ አድርጊሽኛል? ይሄው መልሽ ችግር የለም። በኋላም ሲወርደው ፎሎ ባክ ደግሞ መልስሻለሁ። ችግር የለም። እንዴት ነሽ ታዲያ? ቤሩት እንዴት ነው ስራ ሁሉ ነገር? ሰው የለማ። ቆይ አንዴ ላት እንጫወት። ቆይ አንዴ ይሄ አንድ ልጅ እየመጣ አይመጣም አለኝ። ይሄ አቤ የምለው አቤ ፌቴ ከንጀዱ ሄሊካል ወደ ላይ አቤ ታብታብ አልተደረገም። እናቴ ወደ ላይ መጎተት አቃተኝ። የጎተትኩት ነበረ ግን በረኝ። ወደ ውጭ ውጣና ና። ለምንድን ነው የምትስቀው? እናቴ አለ ጎተታለሁ ስለው እምቢ አለኝ። ስለዚህ እኮ ነው። አሁን ሰው አለሽ አንቺ? ስንት ሰው አለሽ? አሁን እንጫወት። እኔ ደግሞ የለኝማ። አንድ ሰው ብቻ ናት አለች። የተጫወትን ይመጣሉ። እንደ ኔትወርክ ነው እንደ ዛሬ ምንድን ነው ችግሩ? ችግሩን አላወኩም።
አሀ እኔ እና እሷ ሁለት ስለሆነ እኮ ሌላ ሰው መጨመር አያስፈልግም መሰለኝ። ምናልባት ከወረድሽ ማለት ነው ትመለሳለሽ። ኦኬ ወይ ልጅቷን አባረርኳት። እምቢ አለኛ። ምን እንደ አንድ ላይ አጠቀላልሎ ነይ ላኪ ወደ ላይ ላኪው። እና ከሲስኒን ጀዳ ኔትወርኪidhaan natti fakkaadhe ኔትወርኪitu didee jira gadi nama harcaasaa jira. mee warri kun maal barbaade dhufame mee maal barbaaddu mee ኦኬ ምን ትፈልጉት አንተ ሹ በደ አም ዜን كيف عليك I am Zen. I am good. أنت good? ها؟ راجين كيس أنا بدو زران كسين ترق. أنا رافوتان. ما نرافودا mucaa galuudhaaf asii na bira rakkatu iyyuu nan galcha jedheen na dide kun amma akka ta'e si galche abbo maal abbo maal cinqiin akkana nageessu nagaa olte akkam jira galata isaa akka maali wanni non dide waluma singotto tadheen dadhabee bar rabbi si gototuun dadhabe umansi harkisa obbiraan si ga'u dadhabe jiruun bareeda akkam si bira torban irraan dhufee bar illaa hojiidhuma malee rakkoon hin jiru bar hojiidhumatu natti hin tolle ramadaana kana waan ta'eefis natti hin tolle kanumaaf hin babbade malee waan biraatiif naa barreessitee turte bar sii deebisee natti fakkaanne sii deebiseetiin hin ture noo anis biiziidha beekta kanaaf har'a nda'um silkii anarra yoo son taane silkiin koo biiziidha beekte silkiin kiyya lama isaanii garee yuutuuba wayitiin qaba beekta garee yuutuuba sanaan hordofa waan ta'eef bakka laayifii seenuun natti hin tolu galgala bilbila lamaaniin hirmaadha amma Itoophiyaa halkan keessa sa'aatii 8tti achiin booda kalaas galgala har'ayyuu nda'um jimaata sagantaan hin jiruuf malee in dhufuun ture jechuudhaaf warra jala jirtan ijoo taap koppiliingi godha ergadhaa kotta hojiin homaan jedhu amma ramadaanni kun dhumataa jira ramadaan nama guyyaa muraasa tafe maalin godhareeyo
maalin godhan jechuun guyyaa nan seena. Guyyaa nan seenaa galgala la nama biran deemaa malee la jirtaa bareedduu keenya baga nagaan dhufte. Amin baga nagaadhaan nu eedde jirra dhugaa. Obsaaloof welcome. Obsa oluma seene mutirra godhate baga nagaan dhufte obboleettii tiyya. Naguma fayyaa kedha. Keessa jirta Dubaay kana keessa jirta moo ijoolleen si jalaa wacci bar? Nan rafe jedhaay. Mana kooti manni hirribaa. Maal jedhama? Rafeen jira okay. Ammas bahi haasa'isa qaldiin hin jiru. Maali mana algaa mana kooti mooyyuu maa rafuu dhufe reeru. Eebanne dhuguma dheebba ennoo. Irrattuman erga malee onni rafe har'a. Sittin qalladee bara koottu ciisi mana keessa. Obsaa koottu rafe anoo sittin qalladee bara. Obsaa loof koottu. Eessa jirtaa? Dubaay naannaa kam? Wal beektu duruma? Duruma wal beektu moo? Laa dura yoo wal beektan jedheeni bara. Okay. Amma geemii taphannaa baatanii laayifii seentaniin ergattanii. Naxxifachiisuufi bara. Eentu jira eentu faanan taphadha eentu natti maal hin beeka naxxifachiisuudhaaf beeka. Qofaan na qabu barbaade. Eesiin mataarraa na ifee jiraaba. Balaan kun natti dhufte waan ta'een tuqe. Naa cufamuu dide. Yoo nachi gamatti ce'e malee innoo naan cufamu. Ka'ii deemi naan jedha. Wayi obsaatti kolfinaan baqatee jira. Innillee asuma Dubaay kana keessa jira bara.
abbaa dhugaa wanni dabare fooloo si hojjechiisa nan beekaa bar nama hin beekudha jechuun qaamaan miti asuma miidiyaa kanarratti wal baran jechuun ani ittiin qallade kaan hin bahee deemaatti hin beekaa reeshoo ani aaree kutaatti hin beekeere anillee amma daqiiqaa muraasaan booda deemeera jabaadha daqiiqaa muraasa walitti sin dhiisee seeruma isaati rafinnaan jedhe argite dheegaa hojirra oole bar qofaanu na qabe ammumaa na jammare maal jettaan laxxifachiisu warri dhuftan ergadhaaja intalli ofumaan kutte ofumaan deemte laa ammarra faaree nan turoo mana rafoo min jedhe ani rafuu bar baay'ee dhugumaan baay'ee rafuu xiqqashuma takka rafa oromoo martinuu dhalaa dhalaan hin jenne maal ijji buutee maal ijji buuteen jedhamu mucattiidha narra foonuum jettire boru abdiin dhukkee narraa kaasa amma dhiisiga mana isaatti ullan baasu Dubai dhufu edda biyyatti jirtu wayyu ana biyya ni jiru kana dhufu barbaadda ta'u እንጂ እሱማ ችግር የለም መፍት ነው ደስ ይላል ስትመጣ ምን ችግር አለ ይቀበላል ኦኬ ወደ ኢትዮጵያ መሄድ አይሻልም 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 mucaan kun amma dura laayifii irra ture eenyudha maqaan isaa gamme anna manan argay gammada welcome وعليكم السلام كيف حالك جرتك كم ايه سجرتا سقافة تاجرة أبا فيتي
نقوم قالت ربي جمد بافيتي نقابل بلا كان عمنا نشوفها